Aduh, ampun dah. Urusan ribet banget. Pusing kalau gue jadinya. Bes, Ada apaan bang? tolongin gue apa? Tolongin apaan? Beliin gue minuman keras. Minuman keras. Ya, minuman keras. Udah nih, duitnya gue kasih. Sono lu jalan, gue pakai banyak nanya. Nih, beliin sono, gue lagi pusing. Mana lu Tom? Jalan nunduk aja. Iya Bang Haji. Ini Bang Haji, ayo mau ke warung mau beli minuman keras. Astagfirullahaladzim. Buat siapa? Nah itu, Bang Pika di rumah lagi ngadet. Ya udah ntar gue ke rumah lu dah, gue bilangin abang lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bang Haji. Lu nyuruh habis beli minuman keras ya? Lu tau kagak? Minuman keras itu dilarang sama agama, haram hukumnya. Nih Bang, minuman kerasnya. Coba sini gue lihat. Tuh Bang Haji minuman kerasnya. Minuman namanya es batu. Wah, gue gede juga lu.